kukubwiraho wenda birashoboka ko waba wari ubizi cyangwa se wari ubifiteho amakuru. Gusa burya kugira ngo ikintu ukimenye neza, ukigireho ubumenyi bwinshi butandukanye, ni uko uhora ugisubiramo ndetse ukanagikura ahantu henshi hatandukanye. Ni kubw'iyo mpamvu ngira ngo uze unyemerere wicare twicarane, maze tuvuge kuri aya mateka atangaje cyane y'umwana muto, umwana w'imyaka 6 gusa y'amavuko, warwanye intambara ya kabiri y'isi yose. Umusirikare w'umukomando muto ku myaka kuva iyi si yaremwa. Mwese mbahaye ikaze. Ubundi iyi nkuru y'uyu mwana itangira mu mwaka w'1941. Aha ni rwagati mu ntambara y'isi yose, ni mu mpeshyi. Iki gihe Adolf Hitler yari afashe umwanzuro wo kugaba igitero gikomeye ku bumwe bw'abasoviyete. Hanyuma abasirikare be b'Abadage mu minsi mike cyane baba bageze i Moscow. Aha ni mu murwa mukuru w'abasoviyete. Mu birometero birengaho gato 1000 uvuye aha i Moscow hari agace kitwa Green. Ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Moscow. Aha hari umuryango w'abana 4: Ivana, Andrei, Petya na Seryoza, ndetse na nyina Nastasia. Gusa nyina w'aba bana ni umupfakazi, kuko se w'aba bana yapfuye mbere ho gato y'uko iyi ntambara iba. Ni abahinzi ndetse batuye no mu nzu y'ibiti. Aba bana umuto muri bo, uwo bita Bucura, afite imyaka 5 gusa y'amavuko. Ni kuwa 22 z'ukwa gatandatu 1941. Aka gace kagezemo intambara, maze ihitanye abana 2 muri ba bandi 4. Bucura bw'umuryango na mukuru we ndetse na nyina barasigaye, maze intambara irahosheje. Ku yindi mpeshyi y'undi mwaka, ni ukuvuga mu 1942, intambara igarutse muri ako gace. Ba bana ndetse na nyina bari ku mugezi. Nyina ari gufura imyenda, umwana mukuru ari kuroba amafi yo kuza kurya nimugoroba, naho umwana muto we ari mu giti ari gukina n'utunyoni. Hejuru mu kirere hari indege iri kubasatira ngo ibarase. Nyina akibibona abwira abana be ati duhunge twiruke. Barirukanka. Umwana wari uri mu giti we ahita afata itopito yari afite, maze ahita arasa ya ndege irashwanyagurika. Areba hasi yasanze bagiye, maze amanuka muri cya giti arataha. Ibyo bibaho, maze ku wundi munsi w'urugamba b'abana ndetse na nyina baje gufatwa n'ingabo z'Abadage, maze zica wa mwana mukuru zimumanitse ku karubanda. Nyina abibonye atyo, agerageje kwitambika uwo mugambi, yicwa mbere y'umwana we bamurasha urufaya. Wa mwana muto usigaye baramureka, we aragenda kuko yari akiri muto, ahita ahinduka imfubyi ya burundu kuva ubwo. Ibyo birangiye, uwo mwana yasubiye mu rugo maze ariryamira. Mu gihe gito yaje kumva umuntu umukomangira, maze asanga ni nyirasenge Aniziya. Baraganira, bakiri muri ibyo ari no kumuhumuriza, ingabo z'Abadage ziba zigeze kuri ya nzu. Bakibyumva, bakizibona, nyirasenge ati tugomba gucika aha hantu. Yafashije uwo mwana gucika,
amunyurije mu idirishya we ntiyarenze aho, izo ngabo zahise zimurasiraho ntiyarengaho. Yavuye aho ahungira mu ishyamba, ibisasu bikagenda bimugwa iruhande abicamo ntibyagira icyo bimutwara, yagendaga atazi aho ajya. Yaje kugera ahantu hari igihuru kinini cyane, akigwamo akimaramo umwanya, akomeza kurwana no kukivamo. Igihe akiri muri ibyo, inzoka nini kandi ndende yaje kumunyura iruhande, arayibona agira ubwoba, ariko kuko hirya ye hari hari abasirikare b'Abadage, ya nzoka ntiyayitaho, nayo imunyura iruhande maze irigendera, maze nawe avaho akomeza urugendo. Yakomeje kugenda ari nako agenda yihisha. Ikindi gihe kimwe yihishe mu kindi gihuru, yaje guhura n'umusirikare wari intasi y'Abasoviyete, maze bamushyira majoro komando wa batayo. Amubonye amaze kumenya ibye, ahita afata umwanzuro wo kumurera. Maze kuva ubwo uwo mukomando atangira kujya amugendana ahantu hose agiye, ku buryo ku wa 8 z'ukwa 9 1942 uyu mwana muto ariho yinjijwe mu gisirikare ku myaka ye 6 gusa y'amavuko. Gusa iki gihe birumvikana ntiyari yatangira kujya ku murongo w'urugamba kuko yari akiri muto. Icyo yakoraga ni ugutwara kuriye z'abandi basirikare ndetse no gushyira amasasu abandi basirikare aho bari, maze akanabaterera urwenya, dore ko yari yaranabivukanye ibyo gusetsa, maze ibyo byose bigashimisha kandi bikongerera morale abasirikare aho bari hose, muri kampu n'ahandi babaga bari. Igihe kimwe cyo ku wa 7 z'ukwa 11 mu 1942 abasirikare b'Abasoviyete bava aho bari maze bajya ku irondo bari kumwe na wa mwana. Bakihagera, wa mwana aza kwitegereza neza icyo kirundo cy'ibyatsi kinini cyari kiri aho, abona ko bidasanzwe. Akoresheje indebakure ye yari afite, abona ko ari amaguru y'abasirikare bande, ahita atanga umuburo ku basirikare bagenzi be, maze bahita babagwa gitumo. Barabafata basanga bari abasirikare b'Abadage 2 b'intasi bari bari gutanga amakuru, bahita babarasiraho. Ibyo bivuyeho, hashira iminsi ku kindi gihe kimwe, indake yabagamo wa mukomando uyoboye urugamba iza kuba igipimo cy'abasirikare b'Abadage, maze bayisukaho ibisasu kandi biremereye. Komando akibibona ahita afata wa mwana amujugunya imbere mu ndake. Akiri muri ibyo, igisasu kikubita aho bari gitigisa cyane ya ndake. Komando majoro yisanga munsi y'ibyashwanyaguritse. Archikov we ntacyo yari yabaye, agerageza kubimukuraho ariko biramunanira. Aramutabariza akoresheje induru, avuza induru cyane, maze baraza bamukuramo akiri muzima, gusa birumvikana yari yakomeretse. Kuva ubwo Komando Veradov ahita yiyemeza kandi afata umwanzuro ndakuka wo kuba umubyeyi wa wa mwana w'ibihe byose, dore ko ari nta n'undi mwana yari afite yari yarigeze. Hanyuma mu nyuma haza kuba igitero gikomeye cyane cy'urugamba, urugamba rukomeye cyane rw'ahitwa Stalingrad, rwarangiye nyuma y'amezi 6 ingabo z'Abadage zihatsindiwe. Hanyuma mu birori by'igihugu, uyu Archikov niho yahuye n'umwe mu bari bateguye kandi bakanayobora uru rugamba, witwa Vasily Ivanovich, maze aramushimira
ashimira uyu mwana cyane ndetse ahita amuha na pistori. Gusa nanone iki gihe yari atarageza igihe cyo kujya ku rugamba, maze ahubwo bahita bamwohereza kwiga mu ishuri rya gisirikare mu Burusiya. Iki gihe yari amaze kugira imyaka 8 gusa y'amavuko. Ubwo uyu mwana we yari ari ku ishuri yiga, intambara yo yarakomeje. Abasoviyete ari nako bagenda bigarurira uduce twari utw'abanazi, maze mu kwa kane mu 1945 abasoviyete baba basesekaye mu murwa mukuru. Ku wa 2 z'ukwa gatanu 1945 intambara ibigeze ku musozo. Hitler n'abasirikare be batsinzwe intambara. Nyuma y'iyi ntambara uyu Arishkov yaje gukomereza amashuri ya gisirikare mu ishuri rya Salvov-Dotara, maze akomeza mu mashuri ye yisumbuye mu by'amategeko. Yaje kuhava maze asubira iwabo. Nyuma yaje kuba umunywi w'itabi cyane, nuko ku wa 1 z'ukwa kabiri 1990 yitaba Imana, apfa azize guhagarara k'umutima bitunguranye. Akaba yari afite imyaka 54 y'amavuko. Ngaya rero amateka y'umwana muto w'umukomando ku myaka ye 6 gusa y'amavuko wabayeho. Gusa si we wenyine muto wabayeho, habayeho n'abandi benshi. Icy'umwihariko we afite ni uko ari we muto wabayeho kurusha abandi. Mbashimiye ko mwanteze amatwi kandi mwakurikiye iki cyegeranyo. Mbahaye ikaze kandi no mu bindi bizakurikira ibi. Jye nari Habingabire Bonaventure. Iyi yo ni Iby'ubwenge TV show. Nimukore subscribe.